Maikanem, Apilin. Tinapalabas, saan ang nagbaligi ni Senyor Simon iti nakisarita na kini Victor. Ngay kalaysa na kuman ni Rina. Gapu tayong paganit-gatmat ni Victor. Ngay kalaysa na lang ni Rina. Nulakit di ta may subli dagiti dagdagang inaguman ti Don. Gapu iti dayta. Inkadeng ni Senyor Simon ay papatay na langan daytoy. Itimot panagna ni Padre Ismael iti kabisera. Adda ng paltog kenkwana. Dabart kentungan ngem sanda nagbaligi anang tiro kenkwana. Narabyan dabart ang naggapu iti sugalan. Kat aglayon da kuman ijay kabaret. Idi nangegda na batangtang ti kampana. Itagagayem. Adtoyin tituloy ti nobela tayo ana pauluan. Maikanem, Apilin! Umaykan. Sumraktan iti kotse. Tamapantay di simbaan. Amuanta no ni Padre Ismael tinang batangtang iti kampana. Kat patayintan. Intan, tungan. Boss. Nasipngot iti simbaan. San ka day? Umay kagit din. Kumaro mananti kinatakrot mo. Kwa, boss. Mga no... Makakitak iti alalyay-jay. Salbag ka. Intan! Anya pa lang tira kami dam dita. Sumrakan dito yung kotse, tamabantan. Boss, nagsipngot iti simbaan. Umunag tayo iti simbahan. Nakalukad dahi ta ka na yun. Dakayat. Umikan. Anay ko, anay. Boss, awan mo't makita ka tao. Unag ba iso? O sige, mapantay iti ayan ti kampanaryo. Kita ang tano at dataw ijay. Sige, boss. Awan mo't tao dito ang ti kampanaryo, boss. Asino nga tatin ang batangtang iti kampana. Awan mo't ngagpaiso tao dito eh. Napasamak pa nanda ito idi, boss. Likmutan tate simbahan. Agawitan, boss. Likmutan tate simbahan ko na. Takitaan ta no adda tao dito eh. Itaman pa'y amabatangtang mananti kampana. Iti tengat rabi lakay. Ay, iwan nga raod. Anya nga tati kayat na nga ipasimudaag. Ay, jak amaw paos. Iti sakbay adimtang ni Padre Ismael. Abday di gundaway ang mabatangtang ti kampana iti tengat rabi ay. Kati ipasimuda agayam dayjay. Kati kaaddan ti padi dito ili tayo. Pudno day ta. Ngamno ita. Anya nga iti kayat asawon day talakay. Api ang nabatangtang maninti kampana ita. Katengat rabiin. Tsaka mo bakit? Ang mga ano abda kayat nang ipasimudaag. Anya nga tati kayat na nga ipasimudaag. Anya nga ta. Rina, iha. Hintayo makimisa. Ta Domingo ita. Saan ka sumurot, Papa? Da kayo langan. Ala, adakan ka no di mo kaya't ti sumurot. Oray siyak, sana ka sumurot. Si kalaangan timapan, Simon. Kadwam langan ni Bart. Ada pag nakita a Domingo. Sige. Siyak latang arodan ti mapan. Kat kakuyog ko da Bart. Kasta tinapasamak, senyor. Ano mo sayang? Tasaan miya natiruan. Kasta gayam. Nagalis mo tibiyag day jay apadi. Idi damo. Insagutak iti taraon nga da sa bidong na. Hagam. Namwak asi bibiyag pa'y mutlagayam ti Diablo. Nagalis at talaga tibiyag dahi jay apadi, senyor. Sa nabali, Bart. Matay tumot lang dahi jay a Diablo. Wan, senyor. Agam no ita. Bayaan tayo pa'y lang. Kat ipakita klatakan ko na akampay ide. Nasaya at akan ko na.
Nga di na amo asyak to timang pataykan ko ana. Senyor, Ala, idiretso mo ti simpante kotse. Inta makimisa. wan senyor. Makimisa ta kampay idi. Naimbag na agsapang padre. Kastamot na. Sige, umunag kayo. Yaman kami. Pagagsapa, padre! Kastamot kada kayo, kakabsat. Hala, sumrek kayo. May bagag sa Padre Ismael. Kastamot, Apo Mayor. Umunag kayo. Agyaman na. Kakabsat ken Kristo. Kalayon nga ibagbagak kada kayo ti ayat. At ti Diyos, inayat na tayo. Ngarot, masapol mo't nga ayaten tayo ti Diyos. Mabasa iti Biblia, ang masapol nga ayaten tayo ti Diyos. Iti amin a puso, iti amin a kararwa tayo, ken iti amin a panunot tayo. Ngem anya ti mapaspasamak kakabsat. Ayan dayta nga ayat nga adda kada tayo. Kaapay ang nagdakos mo't itan ti mapaspasamak itaglawlaw. Agraira ti droga. Ti marihuana. Ti pinnatay. Ken dagdumapay adakes nga aramid. Apay ang masapol a patayon ti kabsat mo. Ket awan met ti basol na. Apay, anasken asabidungan ti kanin na. Ket awan met ti basol na. Apay, anasken apaltugan. Ket awan met basol na ken ka. Kakabsat ken Kristo. Itan ti tiyempo nga agbalbalo tayo. Intay ko maisaknap ti ayat. Nga iso ti kang runaan iti amin. Tapno natal na. Ken naragsak ti ili tayo. Agyaman at iti dadarayo kakabsat. Pakada kami meten, Padre. Sige lang nga po, Mayor. Awan gayam. Adakas nga itagkukan ka, Padre. Atoy, nakasobre. Mayor. Tulong kukan ka dayta, Padre. Kukuam dayta agatan. Makamukan no anya ti pangusaram iti dayta. No para iti bagik, Mayor. Jak awatan. Ngam no ipaayo at tulong iti simbahan. Awatak. Makamukan, Padre. Agpaiman iti simbahan, wano iti bagim. Adakan ka dayta. Agyaman ak no kasta, Mayor. Agpaay daytoy iti simbahan. Talaga karkaritan nak da siya, Padi. Nagngagmumot ti mensahe na. Siyak at talaga ti pinuntiryana. Unyon, senyor. Nakarita kita aramid na. Danto aldaw na. Nupay kasta. Agano sakpay laing. Ngem! Mabilbilangan ti aldaw dayjay at jablo. Wan senyor. Agdiretso ta ka din ni mansyon. Saan? Mapantay ti kabaret. Kayat ko, ti agpalpaliwa. Wan senyor. Mangbay, aday paramid ko kada kayo.
Kat ipasigurado kanya ngagbaligi kayo. Anya day ta, Ma'am Rina? Sa puling nyo day jay nga ami. Kat idatagyo kanyak. Idatagyo kanyak asibibiyang. Tasyak amis mo timang patay kan kwa na. O sarak day to'y paltog ko amang patay kan kwa na. Ma'am Rina. Iti sumaro na. Saan lang ang adagiti lata ti mapaltugak mangbay? Nadikat ti tao a mismo akagurgurak launay. Ti tao a puor ti kararwak. Ti tao anang dadail itiragsak ko. Oh, anya mangbay. Nalaingak ka din ang pumaltog. Talaga nalaing ka. Kabailak ka din apatayan day jay nga ami. Huwag, ma'am. Iso akam maganyo. Kat idatagyo kanyak. Tasyak amis mo timang patay kan kwa na. Matumpal, madam. Rina iha, sa dino ti papanam, nakapulos ka mo? Kaya't ko na ang tagaliwak say mama. Kaya't ko nga iliwliwag ti sakit tinakam ko. Kat sa dino ti pagturungam? Kaya't ko lang tagpasyal, mama. Agmay-maysa ka arumwar? Okay lang kanya. Kaya't ko tagmay-maysa, mama. Diyak kaya't ti mangisurot iti bodyguard. Ala, addakan ka. Makampo ka iha. Ngamne, aganad ka. Ang mga nuadan tumanin mapasamakan ka dakas. Ha! Mawatan na kuma iha. Wan, mama. Di kayagdanag. Agan nada. Naimbag nga oras mo, padre? Da kayo matantag sibsibog iti masetas iti simbahan. Si kamat gaya, Ma'am Rina. Kumusta ka? Itala nga makita ka. Wan, padre. Da kayo? Kumusta kayo? Masaya at lata. Nakaumay ka man. Umay ka kadi agkararag dita simbahan? Wino, ada na patag ngay bagam kanyak. Sa anak ni may agkararag, padre. Kaya't ko lang ang tagpag na. Kat nalagip ko ti may dito yung simbahan. Makadisturbo ak kadikan ka, padre. Ne, saan mo't, ma'am? Ala, umay ka. Mapantag tugaw iti dadya pagtugawan. Agsarsarita ta, Ma'am Rina. Wan, padre. Kasapulak ti kasarsarita itagon daway. Gapotag saksakit ti puso. Anya? Ala, agtugaw ka, Ma'am Rina. Agyaman ak, padre. Anya ti kayat mo asawa ni tay, nga adda sakit ti pusom. Kababain nga ibagakan ka, padre. Awan anyaman na, Ma'am Rina. Amangan mo't no, kayat mo nga ibaga kanyak. Anya ti amom, amangan no, makatulong ha. Padre, Amom, Ma'am Rina. Dagiti agkakabsat ken Kristo. Masapol nga agiinayat da. Iso nga agiinayat tayo. Babaen iti panagtitinulong tayo. No adda parikot ti maysa. Makipagparikot tayo mat. No agsangsangit ti kabsat tayo. Makipagsangit tayo mat. Ket no naragsak ti kabsat tayo. Makipagragsak tayo. Kasta tagkakabsat ken Kristo. padre. Kat ita, Ma'am Rina, mabalin mo latang ibaga kanyak no anyaman ti pagparparikotam. Padre, Mabasa kiti rupam analiday ka. panggap
kan ayat, Padre. Panggap gayam kanayat. Sige. Ibagam, Ma'am Rina. Ti ay ayatak ang lalaki, Padre. Sabali tay ayatan na. Inagaw da kanyak ti ay ayatak ang lalaki. Anya? Isaan ang sakit tinakam ko. Kat kayat ko ti pumatay. Anya? Pumatay ka? Inagawan dak, Padre. Kat jak mapasubli ti ay ayatak. Na jak patayan ti aga-agaw. Ma'am Rina, saan anasaya at ti pampanunutan? Basol day ta iti Diyos. Padre, Basol ti pampanunutan, Ma'am Rina. Nung naagawan ka, bayamon, tadang tumitla kasukat na, kat nasaysaya at tupay. Paltog! ada nagpaltong, Padre. Delikado na. Umay ka, Ma'am Rina. Tumaraytan. Anya ti mapasamak iti dayta agundaway. Gagayam, di uliwan na denggen ti tuloy ti nobela tayo na pauluan. Maikanem Apilin. Nobela ni Virgie Paglay. Direksyon June Ributaso. Technical and musical scoring John Ligligan. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Maikanem Apilin.